International cookie artist Zamilun Singson US panong ke level kama kachidio he Chilahi Henry, my driver. There's my son Alvin. Say hi. Hi. We are going to Zamilun Singson, the artist. Kipawin mas penin hit pangapa roi phat bhai piu pathin chulopin achang hen lang sta le tu nia hong ko mozo si na bon chawin na chung chi ba ki pathu kain se tu ni hi mai cham sim na program hi in Mr. Zamilun Singson tu chunga arts competition na gachina amul thonna vai lun mai cham hi in amuna hi le Reverend Haulin ma ho kip in mongkot khopi hi in aphat he le pungni de hin conductor chairman ading in ke mimin ho kip company tan advisory board apat in zo chule report speech in ap ding win Zamilun Singson ama ta in tu chunga ga china athil tu ho hen lang ai lawa le ilo sap na hen lang ilawa ilo hin ho hi zon ama report cham cha in pi ding in tin zo chule tu nya dinga kin thu pi pen blessing prayer ta le ke pa tu sei na hin apona in nei pi ding win Reverend Haulin Mang Haukip Chairman Zamilun Singson Advisory Board ama in pharin la ding tin ama hen ki khen na taw na to ani na taw na ho zo ai nei khom ding in tin sta la mai cham thana zo in nei ding tin chom cha tu nia ding ki man cha ni in tin ipi le pathin ko ma ki man amas penin pan pin hin thuming ka te ka ki pa be pakai na lung sin zalin tu ni in bailun ma cham sim the ding dam na ni pi je ni min lo pi ka thang ve ni he kapha he bola pat achei chan ge namin lo pin zara chai theding za chu hoi hum pu kapakai su system na komak taw bin he amen tuin azoi se ma bong bin thildang program tam pi koi lo hin tuin thiên chu ki pa thu ka sen report chu khoi ta kan pi de hin short hi jong le brief ding clear ding a hin saying ka tin ama sa pe na ke advisory board ho chu ki pa thu ka sei nom chu hi le ei ngai lu hi mi ni au me ka tin khat hin moral support jong ei pen financial support jong ei pen hi wangin na lo thin dinam tin daw nei pum pum na hin ki dong zin cheteng le ka dream so ka project ho lo thing dinam ti ho chu sei ziwin ai wanga to ke advisory board hoi le chu lo thing in lang lo thing hi jong le chon ke ho ka na we ti mindset nei hoi ja chu advice pe di le ama sa pe na delhi a ka ki ban chu a cheteng le delhi a ko na chu in Washington DC a ko KCDC Cookie Community Washington DC in ena lam to a cheteng le president pa ina chu 3 weeks kana umin chizawa chon ki mu pi thei ka ki mu pin cheteng le chizawa chu tulsa langa ka chin tulsa langa kukin pi hon eina lam to kirin vai hunna cheteng le ZNTV hon jong interview eina bolin chizawa chu tulsa ko na chu Indianapolis chu ka chi kirin cha chu chin langa hon eina welcome ki do win cheteng le cha ko na chu Fort Wayne na chu UZO president pan eina pick up Indianapolis ko na Fort Wayne na chu ki man cha na ka nei zawa chu chizawa chu Michigan Grand Rapids ki te na di mun ka huna chu zo hoi ta zo mi tium lo chin tium lo ta chu welcome wa charge ho ai pui le wa competition chu ka zaw the competition chu brief ta kan se hin ka lampi chu competition chat hi hin highlight le tu chunga competition pen chu mi sang khat artist hi wa noi pum pia sang khat hin ka ki te ro hi mun hi za le 155 venue sa chu artwork chu ki display mi pi chun public voting a hin cha chu 155 la chu top location chu thum ho min winner ho na chu ho chu ki chang zo pon lo hing lo ta bai na hong ki le wanga chu top 100 district adinga chu top 20 thau ve ti wang chu kain sei do no ma sa ai advisory board ho ko ma jong cheteng le wildlife zong chu ki zu do de chat a hi wanga hin tax exemption ho ki nei lo yima file complete ki nei lo ja chu a chu di ho dinga jong chu a hong ha sat ja chu kalim siam chu na lai US a chu ai wanga chu kumki le UK langa si ding hong hin tu chung competition a jong chu public voting a jong chu hin del thei zo sian mizo hita ta chin hita ta kuki ho hin zo mi ho hin zo hin cheteng le
ni dang falam halkha Burmese langa ho ko na jong a hin delovin ama ho chung chi a jong ki pa thu ka hin sen toy next year brief ta kan sei na next year adi cho hi le kum ki da ka ki go dan cho hi le e tu chunga hin support ho an lung neu lo na diwa ka sei nom chu kum ki da khu Israel a first trip hung hi ding che wa chu UK che wa chu USA hung hi thau ding che ja chu kum ki le ki gong na sa che a hin che teng le e cho chu ke art career ka project en tu ni a ka sei do nom ki ka chu mai cha ma including a panan sei teng le ka NGO the root of peace ki ti global unity theina ding ti pen hi i launch i register hi CA pa to process lai ta hin che pa jong hi tauna in he do pe in tin tunia ka sei phung na ka NGO ya zamin lun ti hilawa the root of peace foundation ki ti ding aji chu van no ya cham nai poi mo da chu chi world leaders ho to i a future a hi theile pathini nei pui thia hi le NGO lin ta te ka na ai Bollywood la chu i Virat Kohli Trust Din Foundation uma Kapil Dev Foundation ho to ai line hi connection hi pan hin chi globally a chung ki extend la line din chi pen jong hi i pan taw na in hen tin che teng la future awang chu i thil lin zo cho ki go nge ti chu hong hi pen in che teng la ka chai na ding in tu chung ka kal song na US langa nam chikimin ei thing hang mi ho nam chikimin khen chom nei lawa ei na lam to wa ei ki pa pi wa ei ki thu pi wa tha le chunga hin thai pi a hin che teng na in langa ho hin che teng na US langa ho zo si chunga jong ki pa thu kai se mi mala wang organization min zo se kan sei the lo din phat so lu de hin ja chun na chung che wa ki pa thu kai sen pathinin phat thei na bo che u hen ti jong chu ka hin sei do no min che teng la ka chai na dia ka promise thei sun chu ei ki thu pi zo si chunga ka promise thei pen chu ka give up loading a hi ka chi jing ding chibang chu ka promise thei but iti le ka lo thina iti le e thupi ta I lo ba lo le ki pa ni jam bang chu ka sei thei pui but on the way awang chu ka give up lo de chibang chu ei ki thupi ho so si chunga na lung neu lo de ti chu ka sei do no ma he ka ki pa e chu chan chui tan ta ki pau min Zamilun Singson ama apadin tu chunga aga kalsun na ai thil tu ho zo si han lang brief report NP na ma chung ki pa thu sevin abana hi le a chain long hi pe ding hi ta in blessing prayer sta le ki pa thu sein to ama ding awang thom pi na hi in hi chi Zamilun Singson advisory board chairman pa Reverend Haulin Mang hokip ama in a hin nei ding in tin ama na hin nei sunga hin azo ka sei ma bangin ki khan na taw na to stal anni taw na to chutal mai cham jong ala nei nei pe le ki paw min te kai AP wa pathin hi thangwa ma sa be na he Uprise Grand Rapids Michigana su pe pau Zamil do na ga kal sungin dam selin hong long thei ki den advisory board hon jong vai hun mai cham khat si mu te thi chu hong ki gongin e chia chun ki pa thu sei ding he tam to omen akal su na ki pa thu sei na ding tam to mo la hian api pha ka hin sei ding hen ten mi mala ki phazo lo ding a hian ai pi hele in langa in tiu ten Manipur yum nau ba chole in langa ana pang ho tha le zunga hen sum le pai hen chole moral support bola chole tauna kil khowa heta chopanana la mi tam to omen obon ai ki phazo lo ding a hen ama hot chunga hen abon na bon zo kevin ki pa thu ka hin seven sobana Delhi la akinga le na mun ho a hi lo le achi le ba le na dinga na pui pi ho mi hian lang mi lo hi zong le tam ta omen abona hi aminu ki phazo lo ding a hen sum le pai lang tha le zong lang taw na hian lang EPP hi zong le na ki thu pi den he chi chun ki pa thu na ho zo si chu a zong ka hin sei ki de na he chole in langa hen organization tam ten jon ki thu pi in zo chela chon khat hin sein ka ten Elmun Council
general headquarter in jong na satan panana dain ama ho chunga avelin ke pa thu I seven abana hen amin chui pha zo lo ding wa hen athang pi khat ka hen se hen chu pha le dam selin pathin pina zin ike thu khom na zalovin USA agal hong thein USA chun na satain ina ki thu pi vin thale jong hian lang vale chile hian lang ai lo le taw na hian lang ipp lang hi jong le an ina ki thu pi vin chi chun na bon wa chunga hen ke pa thu ka hen se in tam tom jong le them khat a ki thu pi ana pang organization iza tham khat omin tama ho jong KCDC ama hon jong hin sa tayin America ron chuna na ki thu pi vin panana lawin chopale women for Myanmar hen na sa tan panana lawin iki pa mama jinguben chole kukin pi USA ahin chole ZNTV Zomi National TV ama hon jong na sa tan panana lawin interview ho jong na sa tan na bol ve ti chun halo hending dei sa na hi na sa tan mi hin moral support jong ana piwin chole KWS Kuki Worship Service USA tulsa hon jong na sa tan panana la kiden Peniel Baptist Church USA tulsa hen Myanmar Christian Church USA tulsa hikiden chole CBC Chin Baptist Church Indianapolis USA ahikiden Mizo Society of America ahin Mizo USA News ahin chole Chin Brothers Indianapolis Police pa nasatan pananalawin UZO General Headquarter USA injong nasatan pan nakithupi din Chinlian Club of USA injong nasatan pananalawin Zomi Baptist Church Michigan jong pananalawin Calvary Mission Church Michigan injong nasatan panalain chole ZBCF Fort Wayne jong nasatan pananalawin iti chun ina pangkhom saw win kitiat na chun ana pangyen ibonova unaw khat hi ve tia chu emi hon nasata pananalaw ba chole jadang namdang jong pananalawin iti chun kitiat na ho nasatan na zawin dei bang ta in result hi zo na hi jong la nang ho pan hat na zia hi ina pan khom sau ba he tu ne hi chan lung hi ven tun aban jong project kai lo de kitian na zaw na ding pan na ding tam ta ine na live hi chu ho jong pan te chana ina pan na live wa ina taw pi wa ikithu pi wa sumle pa ina tha le jong hi jong le pan khom sau ba hi le na sata bol do ding na sata ngung lol hen di wa hen chi chun nang ho chunga ki pa thu sei zo lo akibain ipi le pathianin na ho zo song phate na bu bin ten tam zo che bol do zo ding tam zo che ki thu pi zo ding chule lol hing zo ding na nang ho jong pathianin na bon ven phathe na bu ta hen bai tu hen tu tien tau na mangotele pakai pathian ka su piu zamin lun sing sun hi nang man na kilhon pi jingin naum pi jingin ti ka heaven namin ka thangwa be na he tup le doi lin ta ne ya pakai pathian nang ma sung puma hong ki pat na nang man na pi jingin hiti chun pakai pathian khoneu cha hong ki pan he jong la nang man pakai na dom sang jingin nang man nang ma he ki sun pi a hen chole ule naw tam ta te ho ngai lut achana hita chu pakai nasata apakai nang man na dop sang ding he ti te sa na taw na ong hun ka ki pa na banova konunga jong lo hing ta pakai pathian ong ki man sa pakai pathian leisit pumpi ki te na jong pakai pathian sang ta ong lung thei ding in hi che mai chama kuna nang man phathen bu pakai pa ama sanga atup le doi ho jong a lo len theina ding in hi che mai chan phathen bu ding ka taw kir ve na he chule pakai pathian NGO the root of peace kiti jong pakai na tu hen angai tu jing la hen it chu ho hi lo a hi la pai NGO hi lo le pakai pathian ni ta panlan na panala na theidiu ai lo organization tam ta ho hi pakai ke thu pi wa hi ta so ma jong hi na sa tang lo hin naw hi theina ding in chi the root of peace kiti or
NGO อังไงตัวจริงของจงให้พัฒนาบุญกับเตาเกิดเป็นเฮสีมูวินที่ชอเจ้าเสียงน้ำมันพัฒนาบัวกันอันนี้หัวเจ้าสีดอนเจ้าสีดิ่งดำนะหันนะไอ้เทศนะดิ่งนังมันไอ้สุดทิ้งปิดกับเตาเกิดเป็นเฮจะเลยจีโปรแกรมจอมจะกันมันสงว่าก็เสียกิโลกับบอลคิวนั่นเองไงดมว่าจามิลุนเละประกาศ advisory board เละอังไงหัวเจ้าสีดิ่งพัฒนาบุญจันให้ไม่จามิจดิ่งเยซูคริสต์กับเตาเป็นเฮ สมองมอง Tau tadi watun. Nau